Mr. DJ, Mr. DJ. Put it down. Honorable Angela Mbagambira munabakunda munonga. Wakani mani mukunda akaruni mzakamuha. Sheni inyina dia msaga. Ninyana mundawere tukwe Bataringa ya Ronald. Alikaidia msaga. Dia msaga ni chari wanje munonga. Hasa na manya vitu vya internet. Ngamtora chesha ngore cha forever ya chiteka YouTube cha tera milioni mwe. Muterengaru. Jiwe na views. Ati dia msaga nyina wakumpera karuru. Tukwe? Kandi na nyenda munyete honorable nawe ajire ejeri abagambira aiturjire na hare wade na mureveri izo bati. Yes. Oh my beautiful, where I Epura mutima kwambu, where are you? Ikue, what are you? Oh my beautiful, where are you? Abatani, epura mutima kwambu za. Pura, iwa mataka nyena, wamukabe kazu. Ingoanyu karo jini ndonda. Kazi resha zidinani tekwa kutemba. Are kamuzi tekwa kutenda. Teka tulivida the sun. Every belief has to die. Oniwe mshana gwanje wakushemeza. Sina ulile leka kwete mchara warukundo. Pura ora hiyo wama beautiful. Abatani ipura mutima kwambuza. Ora hiyo wama beautiful. Ipura mutima kwambuza. Musadije wakusika iwe tichikubasika. Ukuna ikwinira na ishuza tipa. I go find you. Waguwa mziri weniza kurakuza. Mturani wakuruka mchakuwanza. Warani inuka mchakubanda. Girlfriend wango tanya hosya. Ipende chire munga karuta maguza. Sound it. Pura Mr. DJ, Mr. DJ. Put it down. Honorable Angela Mbagambira munabakunda munonga. Wakani mani mukunda akaruni mzakamuha. Sheni inyina dia msaga. Ninyana mundawere tukwe Bataringa ya Ronald. Alikaidia msaga. Dia msaga ni chari wanje munonga. Hasa na manya vitu vya internet. Ngamtora chesha ngore cha forever ya chiteka YouTube cha tera milioni mwe. Muterengaru. Jiwe na views. Ati dia msaga nyina wakumpera karuru. Tukwe? Kandi na nyenda munyete honorable nawe ajire ejeri abagambira aiturjire na hare wade na mureveri izo bati. Na nyenda ngo honorable waba no kunda honorable haniko mukono akuba yakora chintu chamani kundeka. So na nyenda mumuterenga rozamani. Thank you very much. Echasho ngorechi nyenda tuchesho ngore hamwe kandi honorable aguma dancing floor. Mr. DJ nyenda chitere right down. Samra. Kale, gonna dance. Waba no kunda honorable muterenga ro. When this one for the nation, this another connection. I make a song for the masses. Kurani wadiyo shangare waziri wa manyife. Kama mani kafasa chuja kwa changa. Ozare bayi ndosne. Nyewa musika zawa ukwe pakani warotaranda iye. Wada kuruka wada kusana ningo kwe kama. Honorable, let it be. Hating with my team. Honorable forever. Forever. Hating with my team. Wanna dance when you take what and DJ. Nacha manara when you take what. Yashamura. Omukono mbobota kwa Nicheko weke bendera. Ejukundo tekashara Kusimaji kumeke bendera. Nikayo komu fantasy Mira kunomo reality. Tino chirombilota shasha Akaruna ka honorable forever. Let it be.
this. Etina via masoka, ndekatebe ninya striker. Watatagura masoka, ibana vuni wa doctor. Kama manager, little manager, you a pretty woman. Abakwana manager, mbena ngawaloze, you a pretty woman. Tengena nduzo mwana wabani, wewe ni yari tumaji. Tashiki ya so romantic. Gonna dance, gonna dance, gonna dance. Tutande, let it be, let it be. Forever. Thank you very much. Agaruna ka honorable Tusime Nachimu. Kandi sima mwe n'abanywanyi banje bamwizi mbashaba no bururu bwa kuba kansara ni sub county kandi abanywanyi banje batiro stamp nija no mweshongozi megaton zo mu Uganda echashongora so eshayona nakubeshongorera harono ndisha keshongora nindira bamweta nice boy we bari mnonga yes we bari kuturetera abantu yes twakire nice boy. This is DJ Osby. Yesaya muri muta Uganda amazina ni Ronald Mutsire bataringa ya aka DM Swaga Owankore Media kandi tubasize kuraba twatambura twaza rukarabo twargaye twaza bushwere twargaye twaza Kishaya aho mpira gwa Radio West ebenezana na Kwampara Legends kandi okukitambwire nukokwe ekintu nukwe kiri kiso otherwise nimba kunda munonga kandi abantu banje ba mwizi abantu ba rukarabo Jamiyonga abantu ba bushwere abantu ba Kigaga nimba shabakaruru kanyu mbabere kansara nyonka baraganisa tuzakwatanisa tutayishomero rya computer abana bonana bakuguka mu generation ensa hari abantu abakubasa kubana bareba umubinte bikuza kwija omission na mnongo munse ya technology kandi nanyo mbantabo mbarimu ningashe bakweta innovativeness niza kufayo munonga kureka ngo kintu twashitara ini mwe bari munonga ondisha gambiro ndijo ngora tubere kansara bamwita Ronald Amutsire bataringa. Yes, katureba kapira. Jabless. Mutubira bakunda nice boy. Yes, birabe na mushanju tweshange kacheka DJ. Wamukinehera gwera. Pata mwijene njara tinkondo muntu orijarira kubecho kuriya tutineyo DJ. Mutubira Okay, Rona netiwaka Tihari oniro likiwe dale Nichimanya ngoryo mundi ababona Nikukuna iwe mwichiwe Nindira nideka mukunda Twashongore hamwe No ijariari omurujine Yomumuhanda ndiyomugisha Nindira turati Nideka mukunda No ijariari omurujine kanafa Nisiwe omurujina kubuze Wadeba inaruni washigurogo Uindire amu wanda bakai Yamitanga ningashibihare Siti umura ndiyo ninyisha Yomumuhanda natemaguroko Iwe ninangushangaho mukikona Nomutima wanje nimpurani gukona Nawe dalingo kante komukona Mukani kukunda ukusingabo Washongole nika Una madale ndiyo ninyisha Yomumuhanda Nindira niyeko mukunda
Mr. Ronald Bataringa ya abakansara. Webare. Baby right. Ogumama na waya anda kunyita. Enda shika demwe. Mpira na Herezoha Regan Chris na Terahoha Benson omwana witaha na Herezo mwami Kazedi na Teraho Chira Sebandeke no mpira na teka yo murengo mwami Rutugu agwine ni kwatani kumusiga na liha Ivan na Terum Namutemo Murunji Ivan atokunda baro atunobukurara East Chris pass na tera yo mpira mahango Ivan atunobiha nachikora ningareka niche defend injira Chris no mpira now na teuka cross castore Rutugu is a ball now Rutugu no mpira na Rwampara East yabegereza kwa kile tubya Yanga. Yes. Mpira ni kujendo mi kona nunji mnonga wa Radio West na headinga Omwami Chris yajiratire kapitere ko kamani ya kosa nunji mnonga. It's a goal kick. Yes. Abahagizi bona babushore bona barugachonyo kabingwa bushore Bijyami yongesero kwa bachigaga za chikunda zona chaka seta kisirira mwenda ntubachira kandi mwe barikunda Radio West na Honorable Chime Julius. Yes, it's a goal kick ya Radio West. Omwami Hamson Kato na za kusemura Radio West no mpira. Yes, Sebandeke na mwiyaho Rutugu no mpira na Oguza ball Rutugu achino mpira wa Radio West atunobiha it's not in. Sebandeke naza kushuka mpira kando mpira nugwa kanyuga aha side ya Rwampara East Legends. Yes, Derek na kwata. It is a free kick. Referee Omwami Enos nenda takusheka na ajati kuzagwera side yona. Radio West no Radio West na rumba no offside. Patuna ajati nyenda pende record ntebe gora chaicha bushera. Yes. Yes, Radio West Rapira nibaguteka yo muringwa. Gola kipa na kwata Omwami David Cabarero. Sebandeke no mpira. Sebandeke na teka mpira murunje muronga. Regan with the ball. Yatira ho Chris na tera ho Jaradi. Jara na teko blind pass. Derek with the ball. Radio West atinoviha. Ivan yaza kukwata kwa Yanga. Radio West chinopenga mbiha. Jaradi with the ball. Jada ndakuteka yo yatero Derek with the ball. Yateka yo muringwa mnonga. Offside. Yes, mujenzi waje nyakira abantu. Yes, nichongera kwakira abantu. Nambonu kangu wanjuri ngutine omwesongo ziranganwa. Yes, size video TV.
abo ubona tuza kubakira Basta basta naramwakira ndi muringwa muronga shede kwa naturu kuturyatwe na mutwe namuri korora kayirwaraho abaze bakucebere mu gitwa cyawe zakwatire service centers ibiri West Bine team doctor kandi ninda na hikrama bunu na rafa kugo muhire wakwemamaza na terago yasimura mulingo mnonga wa desti na headingaho kipati nemboga zanje na ukwata free kick ya Red West ine chitanji na jihari. Yes, Red West neza kusimula. It's a free kick West. Yes, Derek Ashraf yana kubibaho gola. Keeper with the ball now. Keeper nasimura munanga rutugu nagushanga ningatagushanga. It is a throw in for Wampala East Legends. Kwaro kumira na bashatu bariyaha Nochimaisa yes bagire mice mwene mwabare Chandenga kuja kuhagira timu zone zyo mu cyaro aho team legend yatebera gora ngashanga bataza mu cyayi. Yes, wonderful. Atejo ne gona ibinere kona mu tsime Julius Karhanga. Yes, emichejo fact gora so akunywa yo celebrate njiraho yemerire. Yes, nabwo abantu banje nanabegise nico rukuranyenyeberire kuno mbantu Elias na kusindikayo then keeper wa Wampala East Legends naona asimura nisimura kusimura Gerard with the ball ya guteraho Chira with the ball Chira no mpira nateraho Gerard no mpira Gerard nateraho Chira with the ball Chira no mpira Chira na bashara Chira with the ball wanang biso lya ukimanyango live TV West why Chris na headinga Derek Ramtanga Sebandeke no mpira Sebandeke na shara pato ati nimpita no biha Sebandeke mtero Chris ya mtero Derek with the ball Murunja Ivan na terebiraka Red West with the ball na Wampala East Gerard na tero mpira aba Red West bagwiba Wampala East ya Red West with the ball now. Yes, Beka Derek na kushika mpira Dance na shuru harutugusha Lutugu no mupira Lutugu with the ball Lutugu na tero Sebandeke with the ball Red West na gwiba Sebandeke chigwine na tera ho Chris na gaba blind pass Red West with the ball wa Ashraf na first half yawade kandi nza kubasha abantu abahagize murekesta kazo mu cyayi. First half, let us have entertainment. Ninyenda buryo bwa kumaha Tuzakoresha hamwe. Okay, give me the song Mr. DJ. Tuzakora speed. Okay. DJ. Pull up.
maybe muza kunsasira mukashe mutakajya ngunasharaho mashongozi umpira gwatandika Unakatandika mpira after the match anashongozi tubinda because there music excuse me Mr. MC narga tingarka nizapera kapera injende wachanga Mugani wani shangare babaziro bamanyingane bikurusyambe mazire niho musigazo babukwe pankandi baronzara. Thank you very much. Ninga tujana misho. Let it be forever aging with you my team. Twashamoremu mwana mtekwa thandije history. Mr. DJ give me the song Turgaha Basamru Wama no kuna kesha mara bubira mati Nika tofili maso Akatulata Kaniwe Emana zero mananyise Kapamani babas Aha Ebi kurasi api mazire Nihomu sigazo we Niwarotara Niwe kwe mama Wanyata kumayire Let it be forever aging with you my teen Neda samara kure Tekwa thandije history Nawurevirisha tabitina Tukurire Ichakue kebendera Ejirukundo tekashara Uzimati kumeke bendera Yoko mu fantasy Yera kuno mu reality Sina juro pirota sasa Let it be forever aging with you my teen Let it be like this forever Akatirata Tene chindi Echini chimwe twojere Mr. DJ Stera china Orahi. Okay, give me the next song, Mr. DJ. Mr. DJ. Akotikatela ninga tukareche. Wana natukatela niko mkono. Samba DJ. Never talk on this one. Ekoma muramuwena Otayire muwamesi wake Nigara de kureta Malaika Holy malaika Holy malaika Azaba muwamesi Oyeye Nenda malaika mumutima kwange Katire kamogoro Iwano mona kugambaki Amatago muchasi Okyo lukumere My baby This is it You're the other baby In about my life I can't do without you I will be bawe Otaiya mugomesi Inara sikureta Malaika Yes. Oh my beautiful, where I am. Impura mutima kwa muda where you? What I hear, oh my beautiful, where are you? Amatani, impura mutima kwa muda. Iwa mataka nyena, wamukabe kazu. Ingoanyu karo karujini ndonda. Kazi mesha zidimani tekwa kutemba. Areka muziri tekwa kuchenda. Teka tulimida the sun. Every belief has to die. Uniwe mshana gwanje wakushemeza. Simaurire reka kwete mchara warukundo.
Orahiye, oh my beautiful. Abatari, impiro mutima kwambuza. Orahiye, oh my beautiful. Oh, yeah. Impiro mutima kwambuza. Musadije, okusika iwe tichkubaska. Ukuna ikwinira na ishuza tipa. I go follow you, I go find you. Wagumo musiri weniza kurakuza. Nkurani wakuruga mucho kubanza. Orani inuga mucho kubanda. Girlfriend, wangotanye husya. Ipende chire munga karuta maguza. Sorry. Pula Mr. DJ, pula Mr. DJ. Put it down. Honorable yanjira ngumbagambire munabakunda munonga. Wakalima ni mukunda. Akaruni mzaka muha. Sheni inyina dia msaga. Ninyena mundewere chikwe. Bataringa ya Ronald. Alikaidia msaga. Dia msaga ni chari wanje munonga. Hasa na manya vitu vya internet. Nkamtora chesha ngoro cha forever ya chiteka YouTube cha tera milioneme. Muterengaro. Jigo neme views. Ati dia msaga nyina wakumpera karoro. Tukwe? Kandi na nyenda munyete honorable nawe agire ejeri abagambira ayiturugire nahare wade na mureberizo base na nyenda ngo honorable waba no kunda honorable haniko mukona kuba yakora kintu cyamani kundeka so na nyenda ngo muterere ngaro zamani. Thank you very much. Echasho ngorechi nyenda tutere tuchesongore hamwe kandi honorable aguma dancing floor. Mr. DJ nyenda tutere right down. Sabra. Kale, kona dance. Waba no kunda honorable muterere ngaro. Wakati lata. When this one for the nation, this another connection. I make a song for the masses. Kurani wadiya shamdare babaziro bamanyise. Kapamani kafasa chuja kwechanga. Honorable yendosne. Nyo musika zoma mukwe pakani warotaranda iye. Wanakuruka wanakusana ningo kwegama. Honorable, let it be. Aging with my team. Honorable forever. Forever. Aging with my team. Wanna dance? When you take what and DJ. Nacha manara. When you take what. Yashamura ura. Omukono mbobota kwa. Haniche kuweke bendera. Ejukundo tekashara. Kumeke bendera, Tikayo come fantasy, Mira kunomo reality, Tino chirombilota sasa. Akaruna honorable forever, let it be. Gonna dance, aging in your magic. Let it be like this. Via masoka, ndekatebe ninye striker. Watatagura masoka. Ipanabuni wa doctor. Kema mineje, little mineje. You a pretty woman. Abakwana muneje, mbenda ngawaloze. You a pretty woman. Tenye nanduzo mwana wabani. Wewe ni ya little maji. Yashiki ya so romantic. Gonna dance. Tutande. Let it be. Forever. Thank you very much. Agaruna ka honorable Tusime Nachimu. DJ Cha. Hatima na nawa banjuri na bataka kubara heze imwe mzakute mabasi na bakwasa Andra bori ka umuratore then nanyiganira abantu final. Nanye speech yanje nanishamu jure ni yanje ni kubera inche. Thank you. Yebare honorable Tsime Commander wa Land Forces Daudi abajadina bariyaha baseba nabanyabo abantu ba Bushere abantu ba Mwizi abantu ba Rwampara Tsime oye Tsime oye mwebare kubona Tsime mwebare kumuhangana mukamuha karuru mukamutumwa kandi akabentumwa Honorable nyera kwebaza wa kretaho umuntu rwa kashatu na ndakigambire
tipe na kushisho bwire ni mayanga shati zacu munwana witu indindi netambara yitu ijana yo Arizona yentizano yitu yaneshashashasha mwenu njira kushamba shambya turukwiruka konka twatizira hambira gumkago kandi twagushyikiriza mwebare ni nyasikati muzona ite tukajya ngo Radio West ya luzinga ite twahangura akuba twaterwa gore emwe twatware ntibiri nona aba Radio West nanisha baterere abantu barwambara isto mungara mwebare munonga ekinihiro neberabe namushanje ntujya kuba turukakeka umukinihiro rwigura pata Radio West neja kuzemyaka 25 yo buhereza kandi nibashaba abantu batire ibintu byinshi bararebo Julius Nkabirira atire natwa ibintu atire natenti ibiri mwenu mu myaka 3 bararebo atsiyete mukaka actually turi kunoza kuteceraro ete mukage situngire konka umwaka ogu twinenti ibiri kandi ete nizara konka nabo bakuzitaziri w'abanyarwanda mwe bari munonga gumana mwijo mukinihiro mwe nayo birabe namushanju nibashaba mwije tujaguze hamwe konka akwatanise n'abantu babetire arukwatanisa n'abantu barwambara East mwenu nija kujantona rebo n'abantu barwambara East mwe bari kutereza munonga kandi nje nakusima muringo rwo kumwe utwibarize Honorable More asimwe nawatire ente hamwe na speaker wa ishendero rya Rwanda Jotham King nawatire mchere n'ibindi bintu nyenda kubebaza munonga mwebare rukunde kutwire mu Radio West na Vision Group in general na TV West kandi ndiyenda kusubebariza mwebare kandi mutakarga ha munchirize batangariza abakozi bari aha Ogun brother Kenneth na akora program ya muhumuza Ogun bamwita Beth akatukunda na shomera makuru gori nyakore then tuyene kandi akora social media ningashi ebya internet n'ibindi hano Ogun bamwita Angela Naturinda naona akora ebya social media kandi agaruka shoma makuru go runjungu hamwe no runyankore omgiga Ivan twatoa banjwire Patrick abateri na ruga yaha mkobshoborozi oyanjire team Patrick chiza ubwo mushija muringwa no mushija no reporter wa TV West hamwe na Radio West kandi Bridget Kansime yes ubwo camera lady ahabwa TV West Aiden Mataringa ye nani shaba bakoze bundi ababatazana maguma ko nija kubebwa Aiden Mataringa ya nija kushaba ubanga bangure then Honorable Julius Makazira mwe bari munonga rukunde kume Ongati gumonsa asire kizu mbatarikana nakapapura amana mani mbwene chinda akore just cyo ndakore cyo Mtakera kapapura naramana mani so katarike namana mani side echi yagara kunkwata uruganda rwagumaho so najante amana mani mirundi eshatu twatu amarano mangu nugure spato amani Julius Karanga amani Rwanda East amani abiya singire tubine mani so mwinchirize akapapura katambura kubi kataguka kamera nekwata so akapapura katambura kubi aboko yabamo kucankaranya kwa computer Honorable Julius Karanga inoko yakora business ya mani munonga aha mbwena nimbashaba mu mutero mungaro abo kusinga nakagoro kamoko kakati abakunda Julius Karanga akwahumwe matumuza kubareba echiko je Julius Karanga ye Julius Karanga ye amani gonka bamana mani muza kunyamura mutware kuriya soka twachi abazani banje barahari ati tuza kwataka miremere kuriya kureka bayine Ivan Murungi ayazana je munonga kazana cyenda ubwo yari umunambisha tunyama mureba Ivan tima yiwaye buburura nanyi noho Evan Saryaha reporter Murungi munonga Evan Zigayo yakore chamani Dixon izakora kutura training roza kugwerwa abashari baturetera bana bankahi so Ivan Tinoti backup assistant captain kai Kasim bacha bari njame me power time we shall just introduce them Elias Kache
lisa no baryo motoka yirukandira nkayi so kinaza kubashaba lisa no rinkayi DJ wa TV West na kwata music abantu na bikizo kucera murongo abakazi bakundira kimwe so twaza gambe kimwe abakozi ba radio bose ba TV West zodangu binamano oye tukoma abuvwire twakiri tuvugana tuza kurira inyama yitu so lisa ni yaisere ko kutimbe cyaro so nari ngamba ati TV West TV West oye Radio West oye abakozi ba Radio West oye HB Hero Mwikura Pato. Thank you so much. Amana. So Julius Karanga ampereze iriza yanyisha nagira ngo arwire kuko natugira ngo next time tugarete kacheka tukore revenge. Thank you so much. Wow. Wewe team mwenda mwire hii ni bar organizing abaneza rwazazo na mwire hii just organ manager Charana team yetu ya Rwambara East Legends yamara emyaka ena turukuzana mpira hamwe na kandi na no corporate league yambara intutera kimwe abantu so pato washabe kiteto bujimbe nza kushanga corporate league tugarike tukitere nyina kubasima ntine bugarikiro mwe bari munonga manager Charana Jason manager wa timu mwena bazana mwena twine babana bakuzarwa abushwere inama barga bugamba arabarga kabarama twine mabarga shuro twine mabarga nkai mwena urga tugambire cyaro cyawe n'izina ryawo kurga yenda kwanda muzindaro Jonas Charana kurga kamumu Paris Crispasi kurga karuhira ryo mushwere aimbisi mwimane Arukanda Gabriel kurga kachibingu ibiro nabyo kwa munana kabarama bugamba tine friendly match ya timu erukurga entele rogeta na irupachi amazina Derek Musa kurga bugamba kazendija Tugumisa John Patrick wizara ya munana ari bushwera amazina Omes Jerogan Pro kurga kabarama bugamba Rwambara amazina rero risara mutibijuga nzara ko partiriki mbara Azir Abina Innocent Ortugusa atinda kabarama ugamba Matibaba Innocent shira ngabushoye aturinda Jasoni kurga rwingo go kibingo town council Sebandeke Alexander kurga bushwe Elias Mujendira kurga byana Benson Neo Kauto kurga bushoye yes Andrew Nyaranda guys mugarike mustame mwebare mnonga team nabazi bo mbiri tukusimbura twazo mu karuru nabyo babimanyaje yenda kusimba abayembezi mwe nabisha mbitinsa byane sime Radio West na team yona na management ya Vision Group yona abo kutukuna Rwambara East yenda kusimba abataka mwena abisha ukafa yombwire bwanyu mwebare mnonga yenda kusimba abeshongoza bisha mwena mwebare munonga yenda kusima munonga Ruhanga ayatubasa abinji bakani bacangwa ebitu bikubaza kwisha bushwere kongera izoba navuge dashiki 10 kushikana bushwere ibare ryo mukatinda rigabati narushangaho ezona ndembabazi mwebare kuronda bembezi ijero tukaturuconyo tukora rugudo abakazi bagira ngo honare bomora ine kibero cyurungi nawe muzangunya wenyine ki bagira ngo honare ni we no mukono murungi webare kushingora kandi mugumene mutugarizayo tongere kubakorera byinshi yenda kubashaba erizobe bitwabiretaha kugira ngo mbyekereho mumanye na faces zezi esquares rye inyuma ya radio zikore bitu hanga na nabo bo kuzana basikazaba ikibayamba kutumbura internet yabo kibayamba kubinge birwiye bindi icyakandi tuza kubashaba ebitwaye gaha tuyentuza radio twashomeza programs nyingi zo kongera station makagani bushwere muri abahinji barunjimo mwani
murebeke mwagumizamu mwaguhingira kimwe capacity y'ekyoma kiteki tekahikire gavumenti etiyaho ekyoma kihango nka capacity tero turiyo tubakorera enguudo hati tuza kubagarukiramu tubashomese tureke mwakora ebishyikire munonga ebingi byona turiyo nimbigamba Dickson na timba abambi akagisha kuija kuza radio mu weekend ninja garikaho mbaye plan yo mwako guhire na nogo garikaho unga byona nebyo kuja mutwatebikanze kurungi mwebare munonga mwebare kuturikiriza babongere dansi babatere ebyoma ubwene mushemererwa